Sanibonani ngenamukela ngenimikelela ohlelweni lethu lezindaba SP Media TV 1 bakwethu uma uqala ungena kuhlelo lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalenzi futhi lokukhohlwa phela ukushare ilink yethu kanti udaba esilitholayo la sithola udaba lika Udlubheke bakwethu uthi ke shwele size sakithi uthi ke sanibonani ebusuku ngokukhulu kuzithoba nje cha phasi amaphaphu kodwa kuzolunga into mawusayiqala iyenza ikuphambanise nomoya cha inkinga ila kusasa bekumele umsebenzi wami ulale ezandleni zenu kodwa ngokwama-download bathi asilinde u-72 hours okuvelayo izingoma ezo-5 esezi-right so silinde ukuze zize ziphelele zonke emqulini wabo. Kanti-ke baphinde bathi bakwethu bayaxolisa-ke kunengoma kodwa ezophuma ebusuku ngo-12 namhlanje nizokwazi ukuthi nehlise ulaka silinde uLwesithathu lweveki ezoqala kodwa nizolala niyibonile ipromo kusasa. Kanti masiqhubekela phambili bakwethu bathi-ke amageza amahle 2022 isihloko sithi bacupha ugonso azolidwa uyena umfana wendidane bakwethu abantu abaningi balindele likhulu kulo mfana babona ukuthi ingoma ikhona kuyena kanti-ke bakwethu ucela ukuthi umfana nibe nilungisa imali ngoba ama-CD azotholakala noma bengadalolanga ukuthi mhlambe azophuma nini kodwa bathi cela ukuthi nibe ready ngoba umsebenzi wabo uyeza omuhle kakhulu nizokuthanda niwuthakasele. Kanti-ke sesivala bakwethu la sifala ngo-Navigator umfoka Gcwensa uthi-ke naye i-album yakhe izophuma bakwethu bathi isihloko sithi undefeated kahle kahle isiqhwaga mayichaza I hope seniyaqonda ke manje ukuthi ichaza ukuthini indaba yesihloko se-album yami kodwa-ke uthi-ke bakwethu nilinde zinjalo-ke bakwethu indaba zamaciko wethu wamaskandi waseMzansi Afrika. Mina sengiphuma nje bakwethu ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.